Catch us here, the Kodrobo ni die kwan so be kan se ne etie. Ya yentwentwen ho kra. Ba yemfa ene etre ni ton enkasa mpani ho. Na wo yemfa hu so be mene kasa ye be kan sam se ne etie. Isa so man kan ko man puntuo, o man yie yo ne nyina ehwehwe. Asoman. Medeli akwasi ensia. Asem Yi Di Ka bre na edrisi. Quick before say me call me issue about Dumsor emuno. Ye best say ya bambom pen 4 year oboko. Ye ma bambom nko so nya din wo boko important especially praise one near ACC for manura no enye adepa. People calling say ye nyi prisoners MP no enye te best say many enko no say be ya nipa bonofo bia M4 man no mu o ba bia so. And pastor you didn't come about Dumsor, but say board chairman Edema ECG. Herbert Crapper at about to just say in the next few days, you must say challenge where you coming. Ebeba na we check this story on City Newsroom. I'm sure honor about board champion for the Dumsor will be over in a few days. ECG board chairman. Esisa yepe yeni so se esisa yepe yeni so because ateti asade we edema addition enya de pa there be makacho say anytime you hunu challenge bi say MPP NDC no sa challenge no etena wo chepa the bia be hunu challenge bi o ememu e say MPP NDC challenge no sa challenge ne tira hono che but the end game ni yes amanfo a ehu na mane amanfo a ebre e wo ho no e ye meme no mienu ye no bi ka yen kan bi enhyemu ye ne ete penten kwa e wo ho te be se sempanfo betimi ya ne sa de amaya wo say ye. But coming from ECG, you see a challenge. Ebekapa, not you as a person, but coming from ECG. Set na put na catch set, but that a different thing altogether. You make kind of full. But ECG pa catch set in the next few days. Ya na GDN wo form. I come not long ago na ECG be catch our national challenge na by we. The other one say you need local a fort. Yet mean your local fort out to the extent say best 15-20 areas in the country. It me cut off or mean no local fort. It's your man ECG GD no him no cracka e wo ECG hono e bibi. So because I knew to you as a person Herbert Kappa. But a Jumakuna would damn no as board chairman, ye GD woman no, a BB or one him. It's because a beer energy minister there catch the year, a different thing altogether. Because on the he has the oversight responsibility of a Jumakono. But a Jumakona as from the catch the na, ye will soon so papa be anything. I'm almost a wait ya, maybe. Ya na ma gidie no aye bibi says ne etete se fuo na e challenge ne etete se fuo no nyame adom ebi eba the question obi we say for how long e ya de eba be see the challenge na ye kom na no e kwan kura ana se be ba so so ne asa akwakoto mu biem. And I want to me back to politicization of ECG. There's a challenge there be a mekan. Who can be teacher? Be a open people asem, open this asem, open CP. And no. Also be about excuse or the man the entire you could do so. Or be our excuse. If you're causing an MPP NDC, the real challenge need to be dealing with it. Asem no one you say, one more manager ECG Sebi as an Indian Yaba form.
Anunti amemu bebre ni otumfo ne mpanfo do bia e qualify say yemfa yisi ni abanyo ko bi e hye ankwankwasa no adwe ya ko benkrom. The Ghanaian mentality see the manage Ghana bench pade no e ye bibia wo hodom e ya bandia na men tutu le sane me pa bia e ya bandia enyam botom sika na de be ye ba ne refi say enso na wo pon na boboa no sesika ne ba be na ne kwakwa esa adwuma we you see the power losses. How are we dealing with it? You see the power losses. A kwame na asomai ye fa so ye dealing with it. Because any I can say fem wasem no fem no say ye ko gina brochen kan tom say ya short fem for ECGT mum ye bi fa ko mo e sika ne de to ba sika ne agigire ba mu no enso ne de kwa koto no sika na ye agigi si ye de kwa koto enkania ne free won e man kania no enso ne ye agigi no e challenge minni ni se man penda da joma ma to no a wo se ye de se Ghana fo e ko dum so mu ena minni se president Kufa no so e de bon safo ni se me best we pia Ghana fa to dum so mu basa me no e pia pelfo oh aye MPP for so Dumsor si aka kire mo wo da sumu pani na ono se bi go pia me no mi ni se yakwa sa asem no wo so generator ebe wo so generator ye twuma hye ni pabinsa ya bo sumesu a ye ti o man sika ni ti o muka for adwuma no mo ye no it's a sin top as adwuma say ya try deal with the situation na MPP and this so me akwa ayi Ghana flag here eni anya kokko akire be green aye dania we be kwamba we yaba but challenge na ye kom no e na wo no no ye nya challenge man penada mahama peso ya ba bedru hanom yes your challenge e kwa be na ye dealing with that challenge eni ade o se asoman ye bi say ho eni ade o se mi no nyina eni ni ko say empanfo hwe e resolve that challenge no abanyu me ko di ECG foka menu mi no di ECG foka menu mi no illegal connection nipa ensem fata so bi su kanea menu mi no ya twemi di ama no ena wo yusu ena wo nchiaka ena we nyina e compound ne ena ye ko yanim saa akosensia so obi ye illegal connection akosensia nkan da debi ani mi se bi obi no free baby ba sese ye man no obi no free baby ba sese ye man no si ehwe na sa koya aban adwumanti nipa bi fo ho odin enhyem enye ne yi a let's sack them ye fa man krankra se na betumi aboa ya ye fa man krankra nam na bia meka se bi PDS be nye pesami kum nya na ke ba PDS mu a na ka nya de bone nye nipa bi pesami kum nya so ko le pese didi o mam left right center e ka nya de bone because kakra ma ye no ye nyina ye hu ye se na mfaso e ba so ba se bi pesami kum nya nti titiri ku kakra bi ne ade aso mo se mo nye si anya ne sa it's Kenya bad because the records na ewo ho o hwe de wi o gigi o mo sika kanama for edom ba bi o gigi edria na so se committee nya ya mo ya bredodo enyume huna mane na na pa o hwe afia ma kwata ba kro ya news o ye about wo mo ehro cars e won ma da same pine because kani akra no de ba ye adwuma ya bredodo ade de se ye betro mam na emfihia nwotwe bia enwuma be safasa yo bi sa ne pese ye no se de emfihia nwotwe entem bia no o se enkania ehunya asem no we need to deal with it
there should be somewhere you be press the stop button. We did the questions here. Chanopa. Ebe say she na information you me more china. Why? No chanopa and the mouth. Asem no ka say Aisha. Rema Ekrado. So I can say Drew, ya what the bia. Ya the people's from ya Adom 106.3 FM kan wo ebom. Ni aties you potem ye TV radio no abel. Or how I want potem come up and 40. No so anon